Monisco Yeruriye yemeza ko yo na Fardc badafite ubushobozi bwo guhangana na M23. Ubutumwa bw'umuryango w'umujyi bwo kugarura amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo Monisco bwatangaje ko bwo na Fardc badafite ubushobozi bwo kurwana n'inyeshyamba za M23. Byatangajwe n'umuvugizi wa Monisco Mathias Gilman mu kiganiro n'abanyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru bikorera i Kinshasa. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'ukwezi inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigaruriye umujyi wa Bunagana ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibice byose inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zabyigaruriye nyuma y'imirwano ikaze yagiye zihuza n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'imitwe ifatanije n'ingabo za leta irimo FDLR ndetse n'ingabo za Monisco mu bihe bimwe na bimwe. Iyi Monisco abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kuyikoma bavuga ko mu bushobozi bwayo ntacyo yigeze ikora ngo ibashe guhagarika inyeshyamba za M23. Umuvugizi w'ubutumwa aganira n'itangazamakuru yavuze ko kuba bo cyangwa RDC nta bushobozi bafite bwo guhashya uriya mutwe, bisaba ko bongererwa ubundi bushobozi. Ati nta bushobozi bushoboka bihagije dufite. Igisirikare cya Kongo nacyo ntigifite ubushobozi buri ku rwego cyifuza. Ntabwo dufite bitandukanye n'ibyo rimwe na rimwe twibaza ko hari abasirikare ibihumbi batagira icyo bakora. Uyu muvugizi wa Monisco yemeje ko nta bushobozi bwo guhangana n'M23 bafite kabisa. Nyuma y'igihe gito witwa Bintu Keita uyobora ubu butumwa yatangaje ko M23 imaze iminsi igaragaza imbaraga nyinshi ngo nk'izi gisirikare cy'umwuga. Abatumenye izingiza atari inyeshyamba. Tukiri muri Kongo rero kandi tuvuga ku bijyanye n'iyi ntambara iberayo. Lieutenant General Irunga asezera ku bakoloneli babiri baherutse gupfa yagize ati rwose urupfu rurasanzwe. Lieutenant General Irunga Filemon umuyobozi mushya w'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko azi neza ko gupfira ku rugamba ari ibintu bisanzwe. Mu butumwa bwa mbere yahaye abaturage b'Igoma nyuma yo gushyikirizwa iyi nshingano tariki ya 12 Nyakanga 2022, Lieutenant General Irunga yihanganisha imiryango y'abakoloneli babiri b'ingabo za leta baherutse gupfa bazize uburwayi. Aba ni Colonel Ndarihoranye Zaire Moise ukomoka kandi wakuriye muri teritwari ya Rutshuru ndetse na Colonel Paka Kalamo Claude ukomoka muri teritwari ya Masisi zose ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kuri uriya mukoloneli witwa Ndarihoranye havuzwe byinshi ko yabarangaranwe ntavuzwe azira ko yabakomoka mu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kugeza ubwo umuryango wafashe icyemezo cyo kujya kumuvuza mu gihugu cya Maroc. Agira ati mu izina rya Perezida wa Repubulika umugabo w'ikirenga wa Fardc, mu izina ry'umugabo mukuru wa Fardc, mu izina ry'abofisiye bose, mu izina ry'abasirikare bose ba Kongo, mwihangane. Urupfu ni ikintu gisanzwe by'umwihariko ku basirikare barwanira igihugu. Ahubwo twebwe abasirikari icyo nicyo kintu kidusunikira kujya ku rugamba. Turabizi ko haba hari urupfu ariko turagenda kugira ngo turwanire igihugu cyacu. Akaba rero yarasimbuye General Major Peter Chirimwami woherejwe mu ntara ya Ituri nyuma y'uko inyeshyamba zimukubise inshuro ndetse zikamwambira bimwe mu bikoresho by'igisirikare cya leta harimo n'imodoka yagendagamo. Agace y'ishyamba abantu bakakeka ko yaba yarubura irengero ariko nyuma yaje kuboneka. Hagataho kandi haracyavuga byinshi kubera intambara muri Kongo. Kapiteni Anthony Mwarushayi no muvugizi rero nawe numwe mu bavugizi b'igisirikare hariya ati ntidushobora kwemerera umwanzi gukomeza gushavuza abaturage bacu. Kapiteni Anthony Mwarushayi umuvugizi w'urwego rwashyiriweho kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo uzwi nka Sokora ya mbere ikorera muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko badashobora kwemerera umwanzi gukomeza gushavuza abaturage babo. Ibi uyu muvugizi wa Sokora ya mbere bitangaje mu kiganiro yahaye Radio Okapi ku munsi w'ejo bundi ubwo yabazwaga ikiri gukorwa kugira ngo Fardc ihashye inyeshyamba za ADF azikomeje kumena amaraso y'inzira karengane z'abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru ishobora no kwadukira utundi duce.
umuvugizi yatangaje ko bafashe izindi ngamba zo gucunga umutekano muri kariya gace kandi yatangaje ko batazihanganira uwo ari we wese uzagaragaraho abo ufatanya cyane izi nyeshyamba zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Yagarutse ku bitero biherutse kuvuga bya ADF avuga ko byari bigamije kubohora inyeshyamba zabo zifungiye mu mujyi wa Beni. Ibitero rero byari bigamije kurangaza abantu kugira ngo bahugire muri ibyo hanyuma nabo babohore inyeshyamba zafashwe na Fardc nk'uko yabivuze. Ikindi gitero kandi ngo cyagabwe kuri gereza ya Kangbay itera no mu mujyi wa Bulongo, ariko ngo ibi byose ngo byasubijwe inyuma n'ingabo z'igihugu Fardc, ari naho yaboneyeho kuvuga ko ngo ingabo za leta ya Kongo zitazemerera umwanzi gukomeza gushavuza abaturage ba Kongo. Gayo rero amakuru akomeje kuvugwa muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Hagato kandi mu yandi makuru, igihugu cya Iran cyabihakanye kivuye inyuma, cyahakanye ibyo guha Uburusiya indege z'intambara. Minisitiri n'amahanga wa Iran Hussein Amir Abdalhain yatewe utwatsi ibirego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi abishinja igihugu cye ko cyenda kohereza Uburusiya indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone muri za zindi zitagira abapilote. Ibi bitangajwe yaganiraga n'ikinyamakuru cy'Ubutaliyani cyitwa Repubblica, ndetse anavuga ko Iran itazagira uruhare urwo ari rwo rwose uruhande ibogamiraho mu makimbirane ahanganisha Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Ati dufitanye ubutwererane butandukanye n'Uburusiya, harimo n'ubutwererane mu by'umutekano, ariko muri amakimbirane nta ruhande na rumwe tuzafasha kuko twifuza ko amakimbirane hagarara. Akomeza avuga ko kimwe mu bikomeza gutiza umurindi amakimbirane hagati ya Ukraine n'Uburusiya ariko bamwe mu bihugu by'uburengerazuba birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abifite inganda zicura intwaro bakaba bashishikajwe no kuzicuruza ndetse no kungukira mu ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Yashimangiye ko Iran izarwanya igikorwa cyose kigamije kwenyegeza umuriro muri Ukraine ngo kuko icyo Iran igamije ari uguhagarika aya makimbirane. Kuwa mbere ejo bundi rero witwa Jack Sullivan n'umujyanama wa Perezida Joe Biden mu by'umutekano yari yashinje Iran kwiri mu myiteguro yo guha Uburusiya indege z'intambara z'amadrone zirenga 100, ndetse anemeza ko ingabo za Iran zatangiye guhugura ingabo z'Uburusiya mu kuzikoresha. Avuga ati igihe cyose Uburusiya buzabushyikiriye izi drone hazaba impinduka zikomeye mu ntambara ingabo za Ukraine ziri kurwana n'Uburusiya. Twongere tuvuge ku Burusiya na Ukraine, ariko biravuga ko Uburusiya bwongeye gufata undi mujyi muri Ukraine. Abarwanyi barwanira ubwigenge bw'akarere ka Donetsk gaherereye mu ntara ya Donbass bafatanije n'ingabo z'Uburusiya batangaje ko Uburusiya bwigaruriye undi mujyi wa Ukraine uzwi nka Siversk uherereye mu karere ka Donetsk nk'uko byemejwe n'ikinyamakuru cy'Abarusiya cya TASS. Bino bibiro ntaramakuru TASS. Ni mu gihe ingabo za Ukraine ku mugoroba kwa 12 Nyakanga ziheruka gutangaza ko ingabo z'Uburusiya zitari zakabashije kugaba igitero ku birindiro byazo biri Siversk, ariko ko umujyi wari urimo kumishurwa ibisasu biremereye cyane n'ingabo z'Uburusiya. Umwe mu bazo mu gace ka Luhansk witwa Vital Kiselyov nawe yari yatangaje ko Siversk ishobora gufatwa vuba cyane. Arashize kandi igihe gito Uburusiya butangaje ko bwamaze kwigarurira akarere kose ka Luhansk, ndetse ko imbaraga zose zigiye gushyirwa mu karere ka Donetsk nako kari hafi yo kwigarurirwa kose n'ingabo z'Uburusiya, bityo Uburusiya bukaba bubashije nyine kwigarurira intara yose ya Donbass. Ari nako rero Uburusiya bukomeje kumishura ibisasu hirya no hino. Ibisasu karabutaka bikomeza gusenya imijyi, bisenya amazu, bisenya inyubako, yewe birakaze pe. Hagato kandi muri Ukraine havuzwe inkuru idasanzwe ngo barahungutse nyuma y'amezi 4 basanga imbwa basize mu rugo yararusigayeho. Muri Ukraine umuryango wari umaze amezi n'hunze intambara y'Uburusiya wagarutseho warutuye i Hostomel, ariko kimwe mu bintu byagize uwo muryango batari biteze nuko njya kubona imbwa yabo bakundaga ariko basize aho ngaho mu rugo mu gihe cyo guhunga. Abagira bati rero muri Werurwe uyu mwaka rero nibwo bahunze bavuga bati rwose ibintu bimeze nabi, reka tube tugiye. Hanyuma aho bagarukira basanga imbwa yabo irahari.
witwa Katerina umugabo Alexander n'umugabo we Alexander n'abana babo batoya babiri ngo bahunze uwo mujyi bari batuyemo, ariko basiga imbwa yabo yitwa Belly mu rugo. Byumvikana nk'ubu ko ari ubuhemu bayikoreye, ariko ngo byari ibihe bigoye cyane. Abaruse barimo gusatira uwo mujyi ngo barasa ibisasu byinshi cyane, nta kundi bari kubigenza, ariko ngo aho bagarukiye rwose batangajwe no gusanga imbwa yibereye aho ngaho mu rugo. Aho muri Haiti nkuru yavuzweyo rero, igihugu cya Haiti ni igihugu gifite ibice bitandukanye byagiye byigarirwa n'amabandi. Abantu bagiye kuri 90 baguye mu mvururu zimaze icyumweru. Batuvuga ko kuwa gatatu rero ejo bundi itsinda riharanira uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko imvururu zimaze icyumweru zibera mu murwa mukuru wa Haiti uzwi nka Port-au-Prince zimaze guhitana ubuzima bw'abantu bagera kuri 89. Turakomeza nyuma y'ubutumwa tugiye kwakira. Ikuzani ubuntu pasi bw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubundi iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet ziguha iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose. Kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 n'igice ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Mu yandi makuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye rero, nakubwira ko polisi y'u Rwanda imaze gufata amacupa 50,000 na Bibiliya ya Mukorogo mu bihe by'imyaka 2 rero ubwo Mukorogo yacibwaga muri iki gihugu. Hanyuma kandi Papa Francis yashyize abagore 3 mu kanama gatora abasenyeri, ibintu bitari bisanzwe. Hanyuma tugarutse gato mu nkuru ivugwa muri Kongo ngo witwa Semahoro Bigemba yoraga umutwe w'abahutu akaba yishwe na FDLR ku itegeko rya General Ndaruhutse. Muri kira gihugu ubwoko bwose bufite ingabo rero bakajya no mu generali ngo akaba rero yishwe. Ayo namakuru agenda avuga muri kira gihugu cya Kongo. Hagati kandi itugarutse i Kigali umunyamahanga wakatiwe imyaka 5 yasabye kudafungwa kuko ngo afitiye u Rwanda akamaro. Ni umunyamahanga ukomoka mu gihugu cya Korea wakatiwe gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ahamijwe gukoresha inyandiko mpimbano akajurira icyemezo. Yavuze ko adakwiye gufungwa kuko afitiye u Rwanda akamaro. Urukiko rukuru rwaburanishije umugabo wo muri Korea witwa Jin Joseph arwamamije iki cyaha cyo gukora cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano muri Mutarama uyu mwaka 2022. Icyemezo yise ajurira mu rukiko rw'ubujurire akaba araburanye ubujurire bwe ku wa gatatu ejo bundi kabisa. Ubwo yageraga imbere y'urukiko yabanje kugaragaza inzitizi zibanziriza urubanza, aho yasabye urukiko kutemerera itangazamakuru gukurikirana urubanza rwe ngo ko inkuru zamwanditsweho ubwo yakatirwaga zamugizeho ingaruka zikomeye. Ku myaka rero 62 y'amavuko akaba yarabwiye umucamanza ko adakwiriye gufungwa ngo kubera ko afitiye u Rwanda akamaro, atanga akazi, afasha abantu kwikura mu bukene. Akavuga ati rwose ntabwo nkwiriye kuba mfungwa pe. Hagati aho kandi hari inkuru yanditswe n'ibitangazamakuru byinshi cyane igaragaza ko leta yashyizeho amabwiriza akarishya agamije guca abajura biba ibikoresho byo mu rugo. Hano batwa guverinoma yatanze amezi 3 ku bacuruza ibikoresho by'amashanyarazi cyangwa se iby'ikoranabuhanga yo kuba bamaze kubisabira uruhushya. Ibi ni bikubiye mu mabwiriza mashya agenga ubucuruzi bw'ibikoresho by'amashanyarazi cyangwa se iby'ikoranabuhanga n'amabwiriza yasohotse mu igazeti ya leta. Ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone, televiziyo, mudasobwa ndetse n'ibindi bimwe na bimwe bikunze kwibwa bikagurishwa mu bacuruzi batandukanye hirya no hino mu gihugu.
ubujura abaturage bakunze kubugaragaza ko bubabangamiye bikomeye cyane, aho kenshi inzego z'umutekano zakunze kwerekana abafatiwe muri ubwo bujura. I Rusizi hari umugabo ufunzwe akekwaho gufata ku ngufu umukobwa w'imyaka 16 amusanze iwabo mu ijoro. Ari kuri sitasiyo ya polisi ya Bweyeye mu karere ka Rusizi yafungiye umusore w'imyaka 27 witwa Mugwaneza Claude akurikiyeho gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 16 wiga mu wa mbere w'amashuri yisumbuye muri groupe scolaire Bweyeye, amusanze mu nzu nijoro agombye guca idirishya ryo ku cyumba uyu mwana araramo. Inkuru wasanga ku kinyamakuru bwiza.com. Hanyuma kandi abaofisiye 34 basoje amasomo mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda, n'abapolisi bakuru 34 baturutse mu bihugu binyuranye bya Afrika basoje amasomo bari bamaze mu mwaka mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda, aryo bise Police Senior Command and Staff Course, aho bemeza ko bungutse ubumenyi buhanitse mu bijyanye n'umutekano ndetse n'imiyoborere mu gipolisi, iba bashyikirizwa impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ku makuru ajyanye na covid rero ari nayo dusorezaho nkubwira ko ku munsi w'ejo hapimwa abantu 3214 abasanga abantu 42 bafite covid-19 bose uko ari 42 ibimenyetso barabifite bigaragara. Hanyuma kandi ku munsi w'ejo nta muntu winjiye mu bitaro mu minsi 7 ni 5, hanyuma umwe ararembye. Iki nakubwira nuko ku munsi w'ejo ntawe ikinyagwa cyahitanye mu minsi 7 cyahitanye umuntu umwe. Hanyuma turebye aho bari abagaragaye covid bakomoka tugendeye mu turere twabo, Ngororero n'abantu 11, umujyi wa Kigali n'abantu 9, Gakenke 5, Kamonyi ndetse na Karongi hose ni 4, Muhanga ni 3, Rusizi ni 2 kimwe na Huye 2, Musanze na Rubavu umuntu umwe, ahandi hose nta muntu wagaragayeyo. Aduhera mu gihugu cya Tanzania ngo imbeho idasanzwe yatangiye kugira ingaruka ku bukungu. Hari imbeho idasanzwe kweri. Ugiye ku mugabane w'Iburayi turimo kubona inkongi mu Bufaransa, turi kubona muri Portugal, muri Espagne, hano henshi harimo kugurumana kweri kubera ubushyuhe budasanzwe buhari. Ubu noneho twerekeje mu ntara ya Njombe, haravugwa imbeho idasanzwe ku buryo ngo abakozi bagabanije amasaha y'akazi mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo, bikaba byatangiye kugira ingaruka zikomeye ku bukungu. Nk'uko byashyizwe hanze n'ikinyamakuru ITV bigasubirwamo n'ikinyamakuru Rwanda.rawa, ngo mu ntara ya Njombe hadutse ubukonje budasanzwe kandi bukabije ku buryo abakozi batangiye kujya bagabanya amasaha y'akazi kugira ngo ubuzima bwabo butahagirira ikibazo. Ikinyamakuru kikavuga ko kugabanuka kw'amasaha y'akazi ku bakozi ngo byatangiye kugira ingaruka z'ubukungu. Kuri ikinyamakuru banditse ngo wakazi wa Njombe wapunguza masaa ya kazi. Bakaba babyanditse muri rurimi rw'Igiswahili bagira ati kutokana na kukithiri kwa kiwango kikubwa cha baridi kali sio kuwa ya kawaida mkoani Njombe, baadhi ya wananchi wamelazimika kupunguza masaa ya kufanya kazi ili kujinusuru na hali hiyo kiafya, jambo ambalo limepelekea kuathiri kiuchumi. Wani ITV Tanzania niyo yanditse ibyo ngibyo kabisa, bati imbeho imeze nabi sana, abantu bari kwirwa bishe mu mazu. Atuve muri Tanzania tujye mu gice cy'epfo ya Tanzania, bwo twerekeye muri Mozambique. Ingabo za Sadek zongejwe ukwezi muri Cabo Delgado mu gihe ibyebe byo byazuye umugara kabisa. Ejo bundi byamurikaga intwaro nyinshi cyane byambuye ingabo za leta ya Mozambique. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo Sadek abafashe icyemezo cyo kongeza ukwezi ingabo z'ibihugu bigize ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ahubwo ibitangazamakuru byabimenye harimo ijwi ry'Amerika mu rurimi rw'Igiportugal ribivuga rero. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama yayobowe n'umuyobozi mukuru w'umuryango wakabona perezida wa Malawi Lazarus Chakwera kuri iyi tariki ya 14 hari ku munsi w'ejo. Izi ngabo zageze muri Cabo Delgado guhera muri Kanama 2022.
umunyamakuru ati Kanama 2022 yabaye Kanama 2021 atizongejwe iki gihe cyose rero muri kiriya gihugu mu gihe abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wegamiye kuri Islamic State ari Islamic State Mozambique byongeye gukaza ibitero hirya no hino mu gihugu. Ayo ni amakuru yasohotse mu bitangazamakuru. Ntitwabura kuvuga ku makuru ajyanye na perezida wa Sri Lanka yavuye muri Maldives aho yari yahungiye, ubu ngubu yageze muri Singapore. Amakuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye arimo BBC aravuga ko perezida wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yavuye aho yari yahungiye muri Maldives mu ndege muri Arabia Saudite ayerekeza mu gihugu cya Singapore. Perezida yari yarahungiye muri Maldives kuwa kabiri nyuma y'imyigaragambyo ikaze cyane abaturage bamuhatiye guhunga ingoro ye. Gusa ntibiramenyekana niba azaguma muri Singapore cyangwa se niba azahafata igihe gito akerekeza ahandi. Gusa akaba mu butumwa bwa email yandikiye umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Sri Lanka yanditse ko yeguye, byanatumye noneho abaturage bava mu ngoro ya perezida ndetse no mu biro bitandukanye bari bafashe. Abataha berekeza mu ngo zabo, ariko mbere yo gutaha bacinya akadiho mu mujyi berekana ko bishimye cyane kabisa. Mu gihe minisitiri w'intebe ugomba kuba ku buyobozi bw'igihugu mu gihe cy'agateganyo yabwiye polisi n'ingabo ko bagomba kugarura ituze n'umutekano n'amahoro mu bice bitandukanye by'igihugu bubi na bwiza.